Assalamu alaikum, hurmatly көрөрмандар. Бүгүн 30 апрель, жекшемби күн. Сиздерге грузовой пассажирный унаалардын баалары менен тааныштырабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Бир четтен сразу баштадык. Бул 2001-жылы чыгарылган. Унаны көрөлү. 2 объем 900 миң дейт. 7 местал дейт. Артка жүктөп, адам да алсаңыздар болот. Алыска жүктөп, адам дагы ташысаңыздар болот экен. Баасы канча ака? Боло турган баасы. 900 миң. Нак ошо баага бересизби? Кичине сүйлөшөбүз. Сүйлөшөңүздөр болот экен, урматтуу көрөрмандар. Мотору тартышы бардыгы жакшыбы ака? Бардыгы жакшы. Сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар, урматтуу көрөрмандар. 900 миң дейт баасын. Кийинки эле жанындагы дагы бир мынаны тарта кетейин. Бул Sprinter 850 миң дейт, 2010 экен. İçinde mistalar var. Эгерде кимге туура келсе баасы. Ала бересиздер, телефон номерлерин көргөздүм. Алып байланышасыздар. Дагы бир грузовой пассажирный 2002 баасы 650 миң дейт. Сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар. Кийинки унага өтөлү. 2007 экен, 2 объем. Эси жок экен бул жерде. Бирок байланышасыздар. Эгерде чалып жаккан болсо унаны сүйлөшө бересиздер. Дагы бир 7 местал болуш керек бул. Грузовой пассажирный 2004 жылы. 550 миң дейт баасын. Байланыш көрөсүздөр. Жаккан болсо дагы чалып буга дагы сүйлөшөсүздөр. Бул Sprinter 550 миң дейт. Телефон номерлерин жазып коюптур, байланышасыздар. Эми бул грузовой пассажирный баасы канча болот экен, сурап берем. 98-жылы чыгарылыптыр, 2.9 экен. Телефон номерлерин жазып коюптур. Баасы канча экен туган? $8,5 миң деп атасызбы? Салам алейкум. Ва алейкум ассалам, кандайсыздар? Жакшы. Соңуздар жакшыбы? Иштер жакшыбы? Шүгүр, рахмат. Кач байлабанга тартпайм сизди. Алгаңыздар таттуу болсун. Боло турган баасы ака? $8,000 берем. $8,000 берем дейт, боло турган баасы тугандар. Сүйлөшөсүздөр дагы, байланыш көрөсүздөр. Дагы бир грузовой пассажирный 2003-жылы чыгарылган. Баасын жазып алыптыр тугандар. Телефон номерлерин жазып коюптур, байланыш көрөсүздөр. Чалып аласыздар эгерде жаккан болсо мына. Бир айланышын көргөзүп коеюн. Бул жакта жүктөгүч. Уна $12,500 дейт. Алмашуу жолу бар экен. Тугандар, байланыш көрөсүздөр. А бул гигант, кыска гиганттан 207 экен. Сиздерденби? Жок. 2.9 чыгарылган жылын жазып атыптыр. Коробка механика 5 деп жазып коюптур. Телефон номерлери жазылып турат. Баасын жазып атыптыр. Односкатный экен арканкы баланы. Жок, эси жок экен. Байланышасыздар, жаккан болсо сүйлөшүп аласыздар. Порттерге окшош экен, артын жасап коюптур. Простой ба ака? $12,500 дейт. 99-жылы чыгарылыптыр. Телефон номерлери турат, байланышасыздар. Двухскатный арканкы баллондор. Боло турган баасы канча болот экен? 12. $12,000 ба? Көрдүңүздөр, $12,000 дейт. Боло турган баасы. Агабыз сатат. Срочно алып калыңыздар. Дагы бир грузовой пассажирный срочно сатылат, 620 миң дейт. Байланыш көрөсүздөр, телефон номерлери жокор жакта жазылып турат. Ушул уна срочно алып калыңыздар. Кийинки жаңы свежий экен, мына көрүнүшү дагы берилип турат. 2014 дейт. Телефон номерлери бул жака жазылыптыр. Эси ичинде окшойт да. Ака, баасы канча? 17,5.
17,5 мың доллар ба? Ооба. О. Артта бір место бар екен, құттап кеткен, а? Демалып салып кеткен. Урматтуу көрөрмандар, байланышасыздар. Сөз екен таза, жакшы екен. Жақса байланыш ала бересіздер. Ака, басы қанша? Сіздікі? 900 мың дейтін ол. Курзо пассажирный. 98 жылы шығарылыптыр. Сүйлөшөсүздөр, байланыш көрөсүздөр, урматтуу көрөрмандар. 900 мың дейт. Дагы бир Курзо пассажирный 2000 жылы шығарылыптыр. Көрөсүздөр, байланышып дагы чалып дегендей. Курзо пассажирлерді қарайсыз дағы. Бұл жақтарда жоқ. Мол свежий екен. Шunu дағы тартып қойлы. Бағасы қанша екен мынау? Жүріп тұрады 2007 жылы екен. Шығарылып тұрған жылы. Телефон номерлері тұрады. Есі бұл тараптан екен. Байланыш көресіздер. Телефон номерлерін жақсылап көргізіп қойын. Çalıp байланыш ала бересіздер. Дағы бір Курзо пассажирный. Механика. Байланыш телефон номерлері тұрады. Бағасын сұрап берем азыр. Бағасы қанша екен аға? 15 deyapmiz aka. 15 мың доллар дейді тұғандар. Артқы жүк-жүктөгүчү жағынан Курзо пассажирный. Реальный басына сұрашты. Бола тұрған бағасы қанша алады ака? Клиент азында о. Өштірген азында Айтарың Өз негізінен эле сұрайды эле, мана мына акамдағы сұра деп қалды. 700 мыңды сен шарт беремez. Бола тұрған бағасы қанша ака? Yo, 10'ga berip edip. Açıkla et erте bilen. Maşina 2'de yaptım ben. Қанша акамда? Жақындаштырып айтып қойыңыз, мына акам қызығып қалды. Қолын қармап кішкене баға қылып үйбейсіз бе ака қызды? Ben ayттım mı? Қанша бердіңіз? Bergin köbeytirat hazır. Қанша бердіңіз? Башында қанша бердіңіз ле? Ha? Несін қарап отырсыз? Şaşka. Жақсы екен? Şaşkası bütün Bütün eкен. Өзі мен жүрген машинада. Ака, бағасын қанша бердіңіз? Video kılıyor ki. Қылып бердім? Қанша қылып бердіңіз? Айтып қойсаңыз? Hemen sırayla 10 dedi özü. Бола тұрған сен аз қанша алады? Ya min kişi biramiz. Şaşlı Байланышып көріңіздер, урматтуу көрөрмандар, мына қызықтырып қойды шол акам. Чалып, телефонына сүйлөшүңүздөрчү. Жаса қызыгып атат. 94-жылы чыгарылган дагы бир Курзо пассажирный уна. Сачып коюп өзү жок го. Тран-та-та-та деп. Арткы көрүнүшү. Есім кем он? Есім кем он? Ноллағандығында тіртөрелші. Новый дейді. Мотор турбина. 580 мың дейді тұғандар. Уна келжі ака. Бола тұрған басы қанша болады ака? 550. Нәс жақшы ба? 550 dediniz bir bola тұрған. Көрдіңіздер, урматтуу көрөрмандар. 550 дейді. 580 мың деп жазып қойыптыр. Ар бир сураган жеринен 20 мың жоқ дегенде 50 мыңдан кем айтып чүрүп дегенде балашып қойтам. Ала бересіздер. Причиналары жоқ екен, только айдаш керек екен. Өз айтты да тиесі. 2013 жылы шығарылған 2.2 объем, 12 литр расход қылат екен механика. Телефон номерлері 0777 25 12 24. İşte yok ушул. 84 екен, мынау. Өчүп кетти жаңалап койсуңуздар экен. Баасы канча болот ака? 1 миллион 200. Кеми бар ба ака? Сүйлөшөбүз дейт. Сүзө холодильник бар экен артында. Açılат да. Açıp көргөзүп коюн сиздерге.
Жоқ. Мынаке. Холодильникті көрдіңіздер бе? İçi var ya salkın gene. Жақсы işleydi aka. Çirik жоқ. Çirik жоқ, таза дейді. Байланышасыздар, урматтуу көрөрмандар, жаккан болсо жогорудагы номерлер менен чалып сүйлөшүп алып кетесиздер. Мына унага кандай карайсыздар? 2012 жылы. 2.5 объем. 9-10 литр расход кылат. Телефон номерлер жазылып турат. Ээси бул жерде эмес экен, бирок ачпай тур. Мынасына. Сиздикиби? Telefon номерлерин жазып, байланышасыздар, чалып алып кете бересиздер. Суранган машиналардан дагы тарта кетели. 87-жылы чыгарылган экен. Баасы канча болду экен туган? 220 миң дейт. Байланышасыздар, жаккан болсо аласыздар. 90-жылы чыгарылыптыр. 2.9 объем. Байланышасыздар, уналарда жаккан болсо байланышып чалып алып бересиздер. Жаңы грузо пассажирден дагы тарта кетели. Транзит номер экен. Мерс Спринтер 2009 жылы чыгарылган. 19 дегеним. Телефон номерлер жазылып турат, свежий дейт. Баасы канча туган? 24,5 миң доллар ба? Артқы жағы оқу. Бисмилла. Көрдіңіздер, Ички көрініші салон. Жақшы. Байланышасыздар, урматтуу көрөрмандар. Сіздерге сапаттуу болсун, арзандусын, бардык түрін көргөздүм. Андыктан чалып байланышып алып аласыздар. Нол 17 миң доллар экен. Туугандар, жана тарттым ба, тартпадым ба? Тарткан эмес окшойм. Ээси жок деп кетип калгам. 2016 жылы чыгарылыптыр. Жүк-жүктөөчү жагы көрдүңүздөр да. Байланышып аласыздар. Мен сиздерге грузовой пассажирный унаалардын жалпы баалары менен тааныштырдым. 30 апрелге карата чыгарылыш болду. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Эмнелерди айтпай калдым. Дагы кандай унааларды тартып чыгарайын? Дагы суроо жооп кылып, бири-бириңиздер менен кайсыл унаанын тетиктери кандай, кайсыл унаалар жакшы, бири-бириңиздерге суроо салып, байланышып, сүйлөшүп таанышсаңыздар болот. Андыктан биздин канал сиздер үчүн кызматта болот. Ассаламу алейкум.